na ruguru rwa bururi eherie hinya wa Raila ku ni tari no aiguire nginya o paranya makiwa ni mekuruta wira na Ruto haya nona Mudavadi na Wetangula memwe no cio nona riu hindi kuracemanitio Ruto racemanitio na atongoria othe a ruguru rwa bururi Western nona riu ninge ni acemani na aturi na ndio ni ati amaria Njoroge na hau ya ndona mundu gwitwo Moses Masika Wetangula ndio muna na tumewanu muona hau to kono uraburukita ndio Boni Halwale hau gatagati aya na kero ngino ucio getagwa Chesa Hillary Rashid Chesa koguo rari mucemanio bado nge wa andu angi arĩa mamwe matari amwe ringi matari utongoria-ini a Western yes a Western ya mauteini riu ndikiriria ng'ania wa ng'ania aratwira atiriri it is Atwoli who has been pushing for this meeting ni Atwoli ure tha micemanio because he want to reconcile with the president and that is what took place ni arenda macokano ndawe kuga sorry ni wega Njoroge Njoroge don't sit pretty sinyi ni watu ya mlima mutigakeni ni maundu maya muno at the Ruto's new plot to elbow out Raila from Western mutigakenere haha muno na ni undu wa 2027 mwaya gukorwo mweja. But you see now the advantage ire kana opportunity ire twinayo kana andu akirima magikorwo nayo ri ni ya gwicokaniria othe na makona matikena mutongoria ore gadi wa gacagua na muhure maundu maya mega kuri inyue mungibanga wega ri ni muri koragwo mu relevant acha ma otire murumie maya otire wona ma aya mutigetikira manyita I get you. Omanya atirere kwira kaundu baruya ni kimuno no yugo no ni amakegeria mundu Nairobi governor andocio ni kimuno macho karu manyita no macho karu mathi methereire bas methereire mugati gwate. Very good question. Mutiyagiro gwitikira micemanio no muno very good haya tuthie nirohire bia cia kiria cia hasura bado lenkure tuthi page 14 nikieka lenku ole lenku ni gavana wako Kajiado page 14 Kajiado kwema mita Kajiado Joseph Ole Lenku aratumiria kabuni ino ejaga magadi yejaga cumbe biro ya 11.4 billion gwabeta kumakanirere gonete tare soda manyuete ne igata mundu ucio wejaga igata ri ndari hite Kajiado County 11.4 billion shillings. Na Koratikate, the areas have been at the center of a protracted tax battle between the devolved unit and Tata Chemicals Magadi Limited, whose majority shareholder is an Indian investor. Nemo hede. Ena bia cito ne atone. Tata Chemicals. Igua. Ne wathoma how the company is a sole miner. Ngise mudo gewe kagate. And the biggest exporter of the commodity in Africa and Asia. Na tika umenya lisi one rathira. So Governor Ole Lenku maintains he will not deal with the investor on any matter, including the renewal of its land lease, until they clear the arrears. Magadi na Kajiado ni kunene. No na kukweja go igata. Ni eka girigana rimwe ria 79 179,000 acres. Magana 374 dikoreketie. Hana ige. Nishio 179,374 acres. Na o eka hari iri hagirwo shiringi 14,000 kwa mwaka. Eka emwe. Kwaja igata. Nire icoka rigathario rigatuika cumbe na maundu mangi. Na muhindi uyu beceri aturite ri oyeya wako ai Inyo makaga cumbe nduongagiriro no igua cumbe ongagiriro no igua ukiongererwo kindu kaigua cumbe wongererwo acha cumbe ndungagiriro na cumbe nduri goro na ma director ma Tata ri umwe wao ni Titus na Ikuni haya no amuna Titus na Ikuni ari MD goko KQ kindu giathondeketwo ndia moige ta dream team dream team ari wayo kumbe niyo matari hita Kajiado
11.4 nä matå mbia icio nä matå rä he kajiado ngenengero 11 nicio na ningä å kä rä iheagwo koguo rä tukiuga atä rä nä kå rä ha matakä rä te for a period of time no nona magandi no ihote kå rä ha gwä ka atä kaunti ya negakombera thirikari nene ikarä no nä mbeca cia mä aka mä ingä ti mwaka å mwe nä mbeca cia matukå maingä nä tå thiä back page rucinä rå rå kana å må thä PSS arä a President Ruto athurire nä makorwo makä hä tithio PSS back page nä marehä tithio rucinä rå rå kana å må thä we do have 51 nä andå 51 12 are women acio angä ona wä ka ithabu nä å kuona nä arå atumia na igana 12 so 39 are men President Uhuru arĩ na andũ 44 President Ruto na andũ 51 uguo President Ruto nĩ ongerera na andũ mũgwa mũthĩ nĩguo President Ruto arakinyia thikũ yake ya 80 kuma rĩrĩa aingĩrire ofici na ndangĩrahotire kũruta wĩra mwĩra ũkĩrĩa mwena ũmwe wake ũtarĩ ũrarĩko makinyo wa PS he wĩra atangĩrarutire rĩu koguo rĩu agĩrĩire gũtarĩrwo kuma rĩ aya manyua muma rĩ rĩu etarwo nĩguo rĩu ekũrio wĩra ũrutĩte nginya ha thikũ igana rĩmwe amwe arĩa mekwĩhĩtithio no tũmathome nĩ hamwe na Dr. Raymond Omolo ũyũ araheirwo kwa interior ũmegũkorwo na Kithure Kindiki Dr. Korir Sing'oei ũmena Mutua my friend Patrick Mariro eko kwa defense ũmena Edwin Duale your friend also wĩna friend ingĩ mũno thirikari-inĩ ĩno Abdi Dubat mundu wetu Abdi Dubat Abdi ĩcio araheirwo kũ kwa East Africa no rarugamirira no rero ukona kanini kega mweshimwa kule East Africa na sekerea hena Gitonga Mugambi eco irrigation ucio mena Alice hena Dr. Paul Rono ono ucio mena Alice Wahome Alfred Kobudo ucio mena Kuria Abubakar Hassan na investment promotion kwa Kuria badoi Juma Mukhwana ona rioga Kuria industry Patrick Kilemi cooperative ni kwa Chelgui Professor Julius Bitok citizen services ne wira wa muingi kana ne utungata wa muingi no there is public service kwa Aisha Jumwa Peter Tum medical services mena na Khumicha James Mohati economic planning yo ne treasury ko bone kwa Professor Adungu oyo webica-ini etagwo Nixon Career ucio megukorwo kwa migunda na Zakari Njeru acio angĩ nĩ hamwe na ũrĩa warĩ deputy governor wa Nairobi Jonathan Mweke egwa sports ko megukorwo na Ababu na Mwamba Shadrack Mwadime shipping and maritime affairs ekoragwo kwa Mvuria ni ndo wa mining na kei Muthoni Njagi ucio blue economy ucio megukorwo bado na Salim Mvuria Idris Dogota ASOS atoro kũrĩa kũmũ kwa ASOS gũtauraga ASOS ni kwao ni kũu arindi muturana tukurikana nitukimenyaga ndenda tukikogu ni tukirikana ma minister wega ne tuka tondu no menya matiri turahota kumaingĩria mothe Mugai Joseph Bogua uyo egwa farafara ko mekona Kipchumba Murkomen yes Mugai Joseph Mugai no ranirwo fara Mugai Professor Edward Kisiangani murataguo uyo ekundu kwa broadcasting and telecommunications mekona Eliud Owalo wero witu John Kipchumba Tanui onake alio ko itho kwa ICT kwene mekorwo na Eliud Owalo others ndione kigathiti reta andu others no the ni undu umwe Alex Wachira na gwe na wira mwega kwa energy Wachira na jua akiario muno ni nyona aki andu anyire magekena muno maigwa no kumanyire gucia no anyire agodra nyona andu anyire makiandika niguo Wachira turorere tutoke ni tumaguta gafe turukageire goro Wachira witu turorere Joeli oyo aretwo Joeli ta mucembe Joeli Aru Monyangi Joeli aheo iroriko wa public works ya hiro na kwa Kipchumba Murkomen roads and public works Amos gathesha ari wahituka coka thutha hena mundu twahituka ni Joyfrey gaituko kwa leba ni twagia macira ma wira tugathi kuri we riu ni tuthi gwe gathesha
Amos Gathesha ni wagwa public service na ndona tari wa Kiambu Amos Gathesha ritwa riri ko Kiambu muno Gathesha Philifu Harsama ni wakuria kwa urimi kwa agriculture kwa meko na renturi crop development ni kire rungu rwa ministry ya agriculture. Haya Ismail Madei kwa youth affairs ye now ere na babu youth affairs sports and youth yego ciaga yeko Festus Ngeno eucio niwe Festus Ngeno ri athie kwa environment mena soipani tuya soipani mena soipani Rosalinda soipani tuya dadaro eda guto soipani tuya ya kumatara ya kufuatilia haya tuina Johnny fantastic modho ona kere go soipani todo forestry gwake mekutera na soipani tuya yes Johnny Oltua me kuona Malonza kule watu niguo no hero tourism Malonza Malonza Muhammad Liban kwa petroleum kogwe kwa energy Joseph Mutavi social security and protection kwa public motugata ma gone Aisha Jumwe na Elijah Mwangi kwa mining kwa umena Salim Vuria Elijah Mwangi kwa mining na die nikire tware dona ta ngure menya Elijah Mwangi arahiro wa mining tareke tuhutia kumenya mahiga magoro tuhutia tumia shi 10 tondu tutina mahutia hena Teresia Malokwe aheto devolution hena Mr Esther Ngero Miss Esther Ngero sorry performance and delivery management sini mwiri yakiriwo kule kwa president no rikana kwina hogaire yakiriwo kwa president hena Miss Aurelia Rono parliamentary affairs hena Miss Roslyn Jogu diaspora affairs haya hena Miss Veronica Nduva gender and affirmative action hena Miss Esther Muhoria usiye kodogotako TVET Miss Umi Bashir culture and heritage Dr. Josephine Mburu health standards and professional management ni kwa nahumicha Miss Susan Mangeni MSMEs Ukone kwa lere kwa Cherugui ukone kwa kuna cooperatives haya Miss Mary Muthoni ucio niwe kivyari hoyaga rutha githijera ni wa correctional services haya hena Miss Beatrice Inyangala ucio heo githomo kia iguru kia ma university na ma colleges undu mona gweka uthuthuria niguo research toda gutera mihara-ini gucera mihara-ini ya nyamu cia githakari turiheagwo rutha ni Miss Sylvia Muhoro yes niwe oretwo ya na andu acio ingi ni umoe Miss Sylvia Muhoro murataguo uri ongi your friend uri wetagwo Charles Higa ni Charles Higa daneherio Higa Charles Higa Charles Higa ri ndamurikana ni ari oka PS ucio daneherio kwena mama ratigirwo kana we turatigirwo only maratigirwo andu eri atandatu out of President Kenyatta's 44 PSs 6 have been retained imaratigirwo andu atandatu a Uhuru na nona bajaga tondu ni gwatigo Berio Kipsang nona gwatigo Chris Kipto gwatigo Harry Kimutai Charles Higocio wa Njira na Julius Korir na rere Peter Tum kogo matigara tandatu aria mari na President Ruto no rurika Ruto kama uri umuthiri wo kigeranio gia KCSE kiranjiriria kigeranio gia KCSE kianjiririo muthiri kumwe gwa kuria kurahinguriro kana bica cio rona cia imwe kwa imwe kuma mwena uria wa county ya Nyeri na kuni kureketwo na bica cia imwe kwa imwe kigeranio gikihingurwo kana arutwo aito othe aria mareka kigeranio gia form 4 nikio gia KCSE marambiriria umuthi na ici ni bica cia imwe kwa imwe cia kiria gikihingurwo kana kigeranio gikihingurwo tukendera arutwo thea form 4 ajiri wathomeire St Brendan secondary high school Elbagon secondary school Elbagon top school in Rift Valley Elbagon secondary school skuru ikomige taro iria jaga Rift Valley Elbagon ikoragwo ho is a top school nirathomire thukuru itagwo Komathai Boys wikagerio kura still a polling station but I'm still here seated beside someone who went to a top school yes
meaning ti thukuru tu wa mundu uri ari ni kiria githiithie waku. Anyway, that's a story for another day, but what I'm saying, arutwo all the other thukuru cia secondary cia Kenya cikao cia thukuru makiria 10,000 ciothe tegucagura imwe kana ingi ni turamendera uhotani makianjiria kigeranio giki gia KCSE. Ni kigeranio gia bata muno tondu ni kio daraca ya uturo ucio ngi wa university kana wa college. Ni kigeranio nguaga no ritu muno gigutuma mwana ajie uturo ungi. Na ici ni mbica cia kuonania ati kigeranio giki gitiko kihutitio ni mundu. Horo wa uici wa kigeranio ni wathirire Kamau. Ona thiko ici ni mitaratara yekirwo ni thirikari ni onanagia ati nduri ndungi ya kigeranio. Ona mundu ageri ku ya kigeranio ni kuiga thina-ini. It would be foolish kugeria gwika atia kuiya kigeranio kana gubanga tondu ndungiya muturire. Muturire wa thutha wa kigeranio ndungiwiya. Ona ndurigagwo ni mundu aire kigeranio okaga ni okamera haha karemwo. You will tell. Airwa muramuri agatondoira. We will tell our parents na guardians mathie makiraga ciana ciao makirira cirukaga umuthenya tondu meguthikiriria ndeto eno. Wire mwana waku ona kaba kiria kanyita anyite kiria kanyita no ndakaiye kigeranio. No he undu ndigithagia niki tuma kigeranio kihahure mundu. Tondu na taithu gothe utari weka. Ona ithugo turi wagima ri taru githie driving ri na ni wonirio gutwarithia ri urakigwo kihauka hanini. Ni anxiety. No anxiety korogo ya kindu tari weka no kaingĩ ũngĩtuĩria mũndũ etigagira hindi ria arathie ti agiikarira kigerio kiu. Ko kaingĩ mũndũ so we suffer much in imagination than on reality. Na niho turerio ni mũndũ ũmwe philosopher gwĩtigira kindu toy uretigira undu toy niki. Ona mbere uretigira kigeranio na gitie kirareho metha-ini ukona uria kihana. Ndio kwira mundu etigagira kindu atari arakinya kuo. Taru na maindu maingi wanetigira ungithi wakinya kuo koraga haiya. Inakuwa gutiri ndo wathi na mbere. Niki ngwĩtigiraga. Mwirori iko ni ndiranjania thisi ni bica ciemwe kuma mwena wa Nyeri cia kigeranio gĩa KCSE kira kirambiriria umuthi guothe bururi-ini gikihingurwo kuria kaunti-ini ya Nyeri. Marajana kireko hii no kowe gucia kaingĩ kenjagio na to nata tonjagio na githungu kana mathabu muno githungu na tonjagio na English. Good. Mundu wa ndumira message ajira to congratulate. We congratulate Amos Joroge Gathesha uyu rahirwo wira wa PS. Yes, he's from Kiambu. Uyu ni wini wa Karen. Ege muno wini we wero utaregi kuria Karen na congratulations kuri Amos Joroge wa Gathesha kuma county ya Kiambu uria uratwikire permanent secretary marahitithio umuthi. You have challenged the Mount Kenya people to look very carefully with what is happening. Yes. Ndero gwirwo ni mundu gutu Dr. Githae. Neguo murore muno. You are very right. Yeah. Murore muno na mwichirie muno na mutigetekere micemanio. Ethina pere. Aya, Joroge. Hana ngani agutwe miaka mingi. Akegwire. Hatiroka wega. Hatiroka. Karate kainye central na Mount Kenya ri no guthiana na guthiekana. Na kwa gutambura. Mukinyururagia mutongoria wanyu. Na niwe witu rigathe wa Gachagua. Umenye uguo. Mumenye thirikari no yumbitwo na sometimes tutiroraga what we have. Turoraga kwene. Na mumenye ti ate ni mwanyitanire biu. Aca. Kuri andu matari metikira. Yeni. Ya? Na thirikari yumbagwo na kabira na matora. Murore muno na mwiyuri ciuria nyingi muno andu aya. Ni mwaugire ndi wa Azimio. No aigire. Nitugo ndona mukiandika. Au. Mitandao ine te Kamau wa Azimio. Murore muno. Nitweli murore muno. Turi oriera-ini. Murore muno. Muno joro. Na muchirie muno na mutie mutongoria wanyu. Na niwe rigathe wa Gachagua tuthieko. Ngaza hapa tikini nigetha gatukicoka tukirore riri ngatheti ya The Standard na rikana atwe na mbica ciemwe kuma kundu tiganite kuria kigeranio kirathi na mbere na kuhingurwo kigeranio gĩa KCSE kirambiriria guothe bururi-ini muthenya wa umuthi. Fungua. Nini inaendelea hapa? Wewe funje mlango wapi? Ni makarao. Na tumerudi na vishindo. Ni kundi alalajo. Wewe na magathakaria mugitire wa nyumba yaku makiria. Mabati maya metagwo box profile, Europe tile, Jenga tile, corrugated S profile na mangĩ maingĩ na mokaga na marangi maingĩ ngũrani. Mabati maitũ nĩ metiragia mbura nene na riũa rĩhiũ na koguo makagĩrĩra nyũmba cia biacara na cia gũikarwo.
niguo gwetia oda yaku tucerere showroom-inĩ itũ mwena wa Ruiru taũni na no tucerere rũrenda-inĩ rwitũ nĩruo www.ruiromabati.co.ke kana ũkenerere ũtungata wa kũreherwo mabati maku harĩa ũrĩ gwa kahinda ka mathaa 72 tu. Ruiro Mabati Factory, mali safi kwa bei poa. Christmas ithwe Golden Dreams Land and Properties Limited turago tugana discounts project ineshito neshio Precious Gardens Malindi irane daika 45 kuma Malindi town na 2.5 kilometers kuma Marereni town. Turigishiriyo ni gada cia Shubeta cancelled 50 by 100 nishiriki girigana rimwe wataika nishiriki girigana rimwe na 80 na booking fee nishiriki 25. Site visit Malindi ni tariki 9 December. Oho tuina Matu Shani Gardens broti cia 50 by 100 daika 15 kuma Matu town. Cash price nishiriki 10 installment shiriki giri magana mere ma mirongo itatu kareha deposit ya shiriki giri mirongo itano balance ukareke na meri itandatu na marihi maya ni hamwe na title deed. Thimu ni 0718004455 wafshire Ruiru Town BD House ghorofa ya 3. Golden Dreams Land and Properties Limited, your home, your comfort. It's junior secondary, and therefore we shall use some of these teachers for the junior secondary, as well as we have some for primary schools, and the rest will go to the 844 as we know it. But that is what TSC, the modalities that we are working on, so that in January we recruit these teachers. Do you have adequate funds that are required for this training for grade 7? Yes, we have money, because remember we started training before the working party was put in place. We had when the junior secondary was going to secondary, we had started training, but we didn't finish because when the new government came into place, then we had the working party, and therefore we still have those funds, and we can train some teachers at least to start with the grade 7. We retool them. Of course it will be phased, because the time required usually during the holidays is not enough, but again we are working as directed by the President with the relevant stakeholders in the education sector to ensure that we get teachers more time for training so that they are equipped properly. But we can start so that as they go to this grade 7, they don't find new things. They are already teachers, but they need just to be inducted a little bit into what is expected of them. Ucio ni murugamiri wa commission ya arutani ya kwandika arutani TSC Nancy Macharia akiare thutha wa gutongoria mihango ya kuhingura kigeranio kuria mwena wa Mombatha. Rikana kigeranio kia KCSE kirambiriria guothe bururi-ini na ni wakiona atongoria matiganite na maabitha nene ya thirikari magitongoria mihango ya kuhingura kigeranio kino. Tuguthi na ikuru mahinda matutikire no kaire kitopetero gatheti ya The Standard, na kama gatheti ya The Standard iratwira atiriri uhoro wa CBC na udurore yumiria kama una, let's be very honest mutaratara nduri na thina wa githomo no infrastructure kana supporting no kira support ke githomo gikiri agani hatie siretio wega tonona ginya recommendation isirareho ni committee no kana task force ni rathondeketwo ni president maundu maria rathire ra identify irorie kwina mathina mangi maingi muno ginya maratumire ciana ici ciro itikaime guku ithie kuna tondu taru mwana ore na nitwaranagia atiriri mwana warikia grade 6 guku ri akorwo ni enda guthie junior secondary A national aguthie atia na ko accommodate atia riu report ya kafere tondu report yothe ya mucio kama mweri wa 3 mwaka mweru report ya kafere roiga mwana ucio athio na mbere guthomera kuri arari kuongererwo kirathi kimwe kwa miaka eno iri roka kia grade 9 niguo koguo mwana ucio ndekuma cukuru ya arari akorwo ni wa Ngema primary Githunguri egwikara oku athi 7 ruko standard 7 itweke grade 7 standard 8 itweke grade 8 na kwako kirathi kia grade 9 koguo KCPE ni rathirire
kana kogo na niguo turarigwo haya ruga ya grade 9 yeka ri nikiga natoriki marekire kuretwo kepsia nikige ko matwara junior ri makima junior mathie senior nikigerio mageka tondu ndirona takigerio kiraona ni gitagitara gikinona marekire maiti na wiro rekira tagerwo gitineka so I think grade ya kurora mahitia maria magikoroho so there is a likelihood no kona kigerio national ya gutuma mwana ime junior athie senior laboratory ni igwakwo in every primary school atongoria ni meritwo guo kana ni mataritwo guo matigire ati miako eno ni yambiriria o na ihenya uria kungihoteka na irathi cia high school cia kirathi kimwe nige kurigarege kuge gutwarwo so what is going to happen thukuru the yake na 4 streams the yake na form 1 up to form 4 iyo corona rege form 2 to form 3 to form 4 so kirathi ya form 1 ya shokio primary na ikio iko ke grade 9 haya ni tuthie page 3 ndeto cia kia cia gikuo kia uria wari mumbunge wa Kiamba Stanley Muga wa Githunguri ni arahurukire arakwire muthenya wa ira na sherio mwaka wa 1945 en kogo ni kuonania arakwire no korwa miaka 70 na mugwanja haifuku Githunguri yandikire riretwa walking ehitio wandikire riandikirwo ni Duncan Ndegwa rietagwo walking in Kenyatta struggles na nitwiragwo ati Kenyatta ni endete mbeca njeru itari ngonyaru itari hutie ni mundu ungi nona yauma ndera ru gekeru chua na noga guteme ni endete muno na ni hegoro kanungaga ni heka muruke ka mbeca tugete ka mutarariko ka mbeca icio ni endete muno kuhutia kanoti kero na ungikahutia kigua wega ni igua wega muno mbeca yauma akimehutia Githunguri ni wale banka wake korati karari mundu mukeni mundu mwikeneri ndirona na mbica no ahuritwo haha ari no mundu mwikeneri ne serious investor oh yes newe mwene Ridgeways Mall na nowe nige mundu gwitwo nowe mwene Lilian Towers ametwete mamu wao aka Ridgeways yareka twirire atirere ni aratokire ga kiosk au kia Burodi yo tugorage kamugate mundu aki he was a man with a genius smile. Niarathekaga muno. And who wore his long white hair. Da hakirwo die. Na ndira wakamwira ndira tambe tuigwe minister wa githomo. Kana commissioner wa githomo nigetha tuthikiririe kule mwena wanyu nigetha tuigwe mamwe ma marenda kwira muthenya wa muthenya tukorwo tugithikiriria kigeranio ni kirambiriria KCC ko tugiga tugutwaraga kundu gutiganira tugutwara Nyeri tugura kurathi thutha kuhingurwo kwa maratathi ma kigeranio gia KCC na tuko na shule 26 na wanafunzi 2773. So hatuna hardship case, hakuna mtu wako prison, hakuna mtu wako hospitali, watu wote wanafanya katika mashule zao. Yes. Hakuna mtu wako hospitali na hakuna mtu wako hospitali, hakuna mtu ako prison. Wale ambao wangefanyia prison walitoka na board jana wawili, lakini tuna expect kulingana na ripoti ya center managers kuna 2 girls ambao wanaweza jifungua anytime. They are expectant. So wanaweza jifungua anytime, wakijifungua tutawashughulikia. Whether wakienda hospitali watafanyia mtihani huko. Kama ni shule, kama watakuwa sawa wataendelea na mtihani. Yes. Katika gani mmefanya kuhakikisha usalama ama usalama umelindwa katika mashule? Kila shule tumepatia askari wawili na shule ambazo ziko na more than 250 candidates tumeongeza askari wengine wawili. Kwa hivyo usalama iko sawa, tumebrief askari vizuri, tumeeleza vile wanatakana kufanya na hivyo ndivyo wanafanya. Wamechukua our instructions. Ningetaka kuhakikisha kwamba kuhakikishia watu ya Nyeri kwamba mikakati ile tumeweka hatutarajii kuwa na udanganyifu wowote. Tuko very keen. Tumeweza kubrief principals, maneno ya wanafunzi kuwa na simu is unacceptable. Hakuna mwanafunzi atakuwa na simu katika kituo cha kufanyia mtihani. Na tumepia bia askari wetu hii maneno ya kupigwa selfie na wanafunzi, hiyo hatutaki this time around. Ama askari kupatia mwanafunzi bunduki apigwe risasi nayo, hakuna kitu kama hiyo itafanyika katika hii sub county. Kwa hivyo tumeweka hiyo mikakati yote ili kuhakikisha kwamba usalama iko vizuri, mtihani imeenda vizuri, matokeo itatokea bila shida yoyote. Yeah.
ni mwena wa Nyeri kuria atongoria na maabitha matiganite a thirikari marathi na mbere na kwari kuruta ndumiri kuria ndikia mohoro thutha wa gutongoria mihango iyo ya kuhingura maratathi ma kigeranio gia KCSE. Tukuroraga rugano rwigie riri Kamau kumagara kana kuhuruka kwa muthuri ugwitwo Stanley Munga Githunguri uria rakuire muthenya wa ira kana gikuo gikiranirwo muthenya wa ira ati ni akua na muthuri uyu Njoroge ahuruke thayo. Mheshimiwa Stanley Munga wa Githunguri huruka thayo mutongoria witu ajiririe ta dio kuria Shuka Meru akiuma hau agithie bengi ya National Bank of Kenya kuria arikiriria ari ta chairman niwe wari banka wa President Jomo Kenyatta, personal banker. Personal banker. Yeah, you need one. Beca iria Kenyatta angierire ciothe niwe wagiraga na nitwiragwo atiri hindi atwaragwo na ngari State House. Yes. Ngari yumagaritio ni ngari cia borithi na beca iria atumwo ni munene na akuite nginya ceki na turamu hekara ndiraheirwo ni muthuri ugwitwo Dr. Paul Kepisho ya gusaina ki ceki a cheap one kauga Kepisho ni a very cheap pen. Stories abound about how Githunguri would be driven to State House armed with a safe stashed with cash and executive pens. Kina ni ordinary. Kaka wahirwo ni Kepisho ni ordinary. Githunguri and sheaves of checks for Kenyatta to sign. Yeah. To initial. Kenyatta na da signaga niko initial. Niko initial. Okay, JK. Jomo Kenyatta. Haya, biashara ya mbere ya Githunguri yari Munazi Bar. He kirafu igitegeta kwa Munazi kuria Kipini Tana River. Ke yo yari biashara yake ya mbere. His business empire kururera. Business empire. Kiko kiega muno kiuni gwandika handu. Kuni kuokorori. Kuni kuokoro. Ni ari na empire. Empire. Ni kugwa to biashara imwe. Empire. Ni empire. Empire. So he can be an emperor. Yes. Lilian Towers no ameona. Ndamiona. Na he mundu okite kuo guikaraga kuo akakuriha Githunguri akimuigata. Haya, Tasia Coffee Farm. Coffee Farm. Na he tofauti ya farmu na mugunda na proti. Farmu nere kinya iria demu kademu ko farm iretwo Tasia Tasia Coffee Farm, Tasia Estate ena estate yake kwe mundu we ikaraga kana mundu akajikaraga estate one ni ali estate yake itago Tasia Ridgeways Mall ena mall yake. An abandoned 30-room house in Ruiru. Nyobeta ikarago. Nditindanagiriro ya rumu 30. Rumu 30 ndiri mundu ikaraga kuo. Lilian Towers, which operates as Nairobi Safari Club and is named after Githunguri's mother Lilian Nyagaki. Ndigo kerete. Ametire mami wao. Lilian Towers. Nyobeno muona gaihana bebe. Ni arugamirire Kiamba eta mubunge wao. IT 2017 we. 2017 Atekerea he was elected as MP in Kiamba. Noga 2017 yasha. 2017 korana kwa inanga Kiamba. Twathurire na haria twarwa hari. Twarwire mwaka 2007 niguo kwari wa ini hinde yo. Ini tande gwakoretwo Kiamba ari hinde yari the larger Kiamba yatukanite na Kiambu Township. Nikogo ni mashidanaga na Karume Githunguri na Karume no hindi gatagate mahakani ni mundu itawo Kamau wa Icaria kogo ndiari kana mwaka uria mundu higiririe mundu makana na history no atwire Githunguri not 2017. It is not 2017. It is not. No meheba maramwita ati mafia nie gwenda riri nie ha mamwitete uguo Kamau ri nie gweheria cigo imwe nguga the life and times of Kiambu billionaire. Yes. Mama ngedi gotidange ona nie ndetekana mudo kuhuruka maundu make moru matiaragio ona ndi ndaigua the life and times of Kiambu billionaire Stanley Munga Githunguri cigo cingi ciiritwo hau ni ndirathoma ni tweheria ona karugano kage akarerwo ni tweheria tuna right ona ithu tondu hindi ria kuringana na unduire witu wa Ugikuyu mundu ekumagara ciake njuru itiaragio ruko gutira maitura ati mafia ha tutirauga. Haya thikiriria. Yes. Githunguri would act as Kenyatta's teller and open the safe and count the exact figure Kenyatta wanted. Yes. Nanyita safe ruwe ukana yo ruwa kuruta kuria kemiruta fegi oka na besha kuria State House. He would also receive checks for the president's
personal bank account. Yoni kugatia kama president personal bank account niwe wamenyaga muthena mbia cigana ithunguri niwe wamenyaga akiriwe wera we riu ni ta uharenie ni ta murage jono menya mbia wina cigana kuhana utari atia Njoroge he hindi nigetha ke nyumba ino yake ri ino itagwo Lilan Towers na no yake tota bebe iko hana bebe ndarora die nego mirora no atoma ndike interested hana maize hana mushakwe wina bebe in fact it was inspired na ugua agiaka nyumba yo ri Mayor Goba ri naregeta kumuhe marua the mayor was summoned Kora State House atariria aragiria kithunguria keneke Mayor Goba was trembling. Wetu, nugetu ukainaina. Ainaina. Kwa nini una munyima barua ya kujenga? Ainaina go. He mundu woete penthouse. Kure Lilan Towers ne kure penthouse, he governor mwe waikaraga kuo. He failed to pay rent. Governor ocio aikara penthouse ekure Lilan Towers, The water and electricity were disconnected. Lilan Towers ne kure penthouse. Governor mwako yakauga ndikara guku. Agacoka karega kuri hareni. No ni kuri ndumwe historical na ti mwega ndwathire wega. Nyumba yo yako ya Lilan Towers ri heka higa kagwirire muiretu athomaga University ya Nairobi etagwo Stella Winja. Na ungethi kuri University ya Nairobi andu mathomagira kuni mari hall etagwo Stella Winja hall Nyakuku akwire. During the construction of Lilian Towers in 1984, disaster struck after a building stone cascaded down and to the sidewalk, landing on the head of a third-year engineering student, Stella Muka Awinja. Stella was standing beneath the balustrade erected and was on what was a bus stop to Westland outside Lilian Towers. And although she died before graduating, Stella somehow contributed to engineering for a campus hostel named after her. Ilijogo ko Nairobi uni nikole modo itago Stella Winja. Nikole hall itago Stella Winja. Leure. Githongori. Na Jojo. It became a standard procedure and practice for construction sites to erect a shield to protect people from being hurt by building materials. Diare mahitia manyoba hidio niguo gwakagwo riu ye muhitukire ini athie stage igari kiuma igoro riu kare kimugwira mutwe riu nikio mekiraga gicungi kiria kira green Githongori na Jojo matiguanaga haya. Jojo insisted that Githongori had to face music for stealing. Tutigana hau no ni twero atiriri hindi no thiko ciake cia muico ri the billionaire, the Willy billionaire, who owned Tasia Coffee Farm, Tasia Estate, as well as Ridgeways, and an unfinished 30-room state house in the wilds of Ruiru, was afflicted by some mlimushi wa meshiria na guteana gutagitaranio na sukari gwa wa mutenyaria muno. Ari mundu mwega mweshimwa Githongori mundu mutana mundu mukeni mumado mwediado huroka thayo mweshimwa Stanley Muga Githongori wa kuma kuria Kiamba gwa soso witu. Tuthiete biyo na ndona mweshimwa Kagucia ni akinya koguo na no turikie tondu ni ngugeretie guikia ritho kuria kwa riri haya Gachagua page 17 mweshimwa Kagucia ngatheti-ini should Gachagua be Mount Kenya region kingpin moreti andu eri naya ni aratakuere John Kagucia Mukurini MP arauga yes Anthony Kuruma ni wamurehete guku youth leader kutoka Murang'a ona arauga yes eri gutiro rauga no so koguo na njira nguhire andu a Mount Kenya ri othe ni maretikani kaingĩ ukoraga yes and no na riu ha wakora yes koguo ni twetikirite ati mweshimiwa Rigathi wa Gachagua niwe Mount Kenya kingpin na Rigathi mundu gitwo John Kagucia na niwe mwenake muthi arauga atiriri he is the highest ranking politician from the region in the government ati mundu ria we thirikari-ini ya Kenya Kwanza kana thirikari-ini ya bururi uria tungiuga munene muno na wikarie giti kinene muno ni Rigathi wa Gachagua Rigiji haya gwacoka kaiga atiriri na handire cikigo giki Rigiji is articulate ni mundu uwe kwiaria na kwaria he is convincing na no akuiguithie and persuasive
ndrona convincing na persuasive ta iratarana no ungitario giki watho nikagucia ndio kuigwa nĩ ciugo igĩrĩ tofauti. They are distinct words, eh? Yes. Na nĩ hard working muno na nĩ consistent. His outgoing personality and smart grasp of issues affecting the plight of ordinary citizens and the ability to generate quick solutions to them is an indicator that he is the right person to entrust the interest of Mount Kenya residents with. Koguo nona Gachagua arekora ina situation ire ya riri nginya gika kaundu gothe kararumirwo ni andu no ngenda kumenya mundu rarumirirwo ri ona he handu arathire araria bebe ukona nginya bebe ru ni anjia gutuika story riu tigari no ngenda kumenya mundu agituika story ri ati Kamau ri we no uthie ne ndugana mathia makaria bebe na gukubara naige no we amehutia igatuika ki story aiga kaundu is a story. Koguo niwe na kuringana na Gachagua na mundu gitoka gucia he is the right person for the position. Enake kurumara uga atia Antone kurumara uga atiriri for instance the latest revelation on how he influenced Kenya Kwanza MPs from the region to vote for Kanini Kega of the Jubilee Party to East Africa Legislative Assembly and the initiative to welcome Sabina Wajiro Washege and other leaders to work with the government is a point of how the DP is keen on restoring and building the political union of the people of Mount Kenya region. Ati uhoro wa Rigathi wa Gachagua kuga kwamba kwira abunge a Kenya Kwanza metikire gitekia yara githie kwi muge kuyotao ona mundu matahotanaga ki siasa Kanini Kega na raheo gitura kio kia bunge kuria mwena wa Iyala aracokare extend kire tuga na gikuyu na githongo olive branch kuri mundu ta Wajiro Washege Sabina ni kuonania ati ni akinyete handu na kuona ena fata na Mount Kenya enyitane gitumi kiu kingi kurumara heana ni his resilience. Resilience nike ndagwaga resilience ndagwaga ni mundu we gutigire kaundu ni gathi uri arenda kou nikuo kururia na ni hari kururia na gucamia he gucamia na kururia kou nikuo na mheshimiwa kururia ni agethi andu akwa kuria Gatondo North githika igethi cia rucine kuma kuri mheshimiwa wanyu kururia nderwa atiriri mutigaire githongori ni arari na gold, a big gold ring engraved G githongori one ngiri wa njira no national government ngiri ajira atiriri he even had a big gold ring engraved G capital G mheshimiwa githongori ni watumire menye Kiambu Road andu atwitaga hetagwo Sarvid Sarvid Kiambu Road tukaria ngoko hau na ende ya kampeni cia Kiamba twacemanagia turikia hau nigetha riri ithaa ria thaigire ni ngukorana na mundu etagwo Simon Kibe ni arakugira miaka 7 yo memerekia tukorana nake natwire maundu maingi muno megie uhoro wa wira wake na makiria wira wa maundu mariekaga no iguaga uhoro wa njera citu wathire kuna watheti kwiremwo na no tugucoka tukona Fred Kahura wa Golden Dreams we umemerekia murihire koguo muthidi na maundu maingi muno koguo reke nguhe time thengio na ni tukorona mheshimiwa John Kagucia mubunge wa Mukurwa-ini na tutano imari ni tuguthie na Ikuru no mbere yo ri PSO twathoma wa bara uretwo Mugai Bogua no rikana twathoma PSO wa bara niwe ni wakumako acha Kinagob Nyandarua na Kinagob ikoragwo Nyandarua County ria efindaga bururi uyu who else tiga MP wanyu kwenya thuku who else CEO wa Safaricom Ndegwa na wakuma Nyandarua County General Kifoshi yes munene wa jeshi trained KDF na wakumako Nyandarua County mwalimu Munyeki Kata wa Njohi kuna Triza na Fantasy Triza Gathoni kwaja Gathoni kuone kwa ngothi one Thuo Gacino na weru ne Nyandarua ni andu ingi mundu gwitwo Ngewa no amuririkana Ngewa na ni agirire muno Ngewa geithika Wanjira ni njira githunguria thurirwo 2007 on a Kanu ticket 2007 geithika muno mheshimiwa kana muthuri gwitwo Ngewa na wakamire mucokererie na mundu gwitwo mheshimiwa Kagucia ri reke nyambe ndore mwirorerie mweko mwaginya kuria account-ini ya Naikuru tondu muthenya wa muthi igeranio ni yathi na mbere na kuhingurwo reke twambe tuone nate kurathi na mbere muno cio wa Naikuru. Serikali kuu is actually a national government exercise na tumeambiwa
Baada ya mwaka 2016 vile tumeanzisha mikakati, hapo awali tumeshuhudia udanganyifu katika mitihani zetu mpaka nchi yetu imeweza kupata sifa mbaya. Lakini tunashukuru washikadau tumeketi na tumeshikana na tunafanya kazi pamoja. Vile mmeshuhudia hiyo container, kuna Deputy County Commissioner yule anasimamia Rongai Sub County, na pia kuna Sub County Director of Education. Kila mmoja na kifunguo yake, wanafunga na wanafungua pamoja. Ndio mmoja asiwe na labda nafasi ya kuweza kufungua peke yake. Jambo lingine, tumefungua hii container saa moja hivi kwa sababu kinyume na ile mitihani ya KPSEA na KCPE, ile tunasema grade 6 na standard 8, hii mashule ziko karibu na hatungelitaka ziweze kufunguliwa saa 12, mitihani yaende mapema alafu watu wafanye mambo yao ya labda kusoma na kufanya leakage mapema. Katika sehemu hii ya bonde la Ufa, kwanza nataka nishukuru washikadau mbalimbali sana, walinda usalama wenzetu, center managers, invigilators, supervisors na wahusika wote. Tumekuwa na ile mitihani ya KPSEA pamoja na KCPE. Nataka niseme kwa furaha kuu, kwa sababu ya zile mikakati, mipango ile tuliweka, mitihani uliweza kuenda bila tashwishi. Usalama ilikuwa ni ya hali ya juu, na hata udanganyifu katika centers 18,343, I'm saying 8,343 centers. Ni moja tu mtu alidhubutu ama alijaribu kupiga picha karatasi ya Kiingereza na akawa anatumia candidate huko sehemu za Nairobi, lakini tumeweza kuinasa haraka iwezekanavyo, na hiyo center manager ako korokoroni, DCI wanamshughulikia. Na tunataka kusema ya kuwa mtu asijaribu kwenda upande hiyo, usijaribu kwenda kudanganya na mitihani kwa sababu hautaweza kufaulu. Tukija kwa kidato cha 4, center zetu ni 2,860 kote Rift Valley region. Candidates ni 244,951, na pia tuko na wale private candidates 1,032 na wale wafungwa 23. Yangu ni kusema ya kuwa hata sehemu za Rift Valley, sehemu za Baringo, Elgeyo Marakwet, ambayo mnakumbuka mwaka uliopita kumekuwa na changamoto ya usalama, lakini wakati huu tunashukuru Mungu, baada ya hizo mikakati, ushirikiano wa hali ya juu, hali ni ya utulifu. Vile standard 6, wanaitwa grade 6 na standard 8 wameweza kufanya mitihani bila tashwishi kwa sababu ya utofu usalama. Vile vile tutahakikisha pia hii ya kidato cha 4 imefanyika. Katika Rift Valley region tumepata intelligence ya kuwa labda kuna shule wanajaribu kufanya mambo ya exam irregularities ama udanganyifu. Sisi tunataka kusema tuko imara, tuko macho. Mumeona kila center manager akichukua mitihani anasindikizwa na walinda usalama wawili. Kwa hivyo kama kuna labda yule anajaribu ama ana ndoto kama hiyo, tunataka kumwambia mapema, tafadhali usijaribu, usidhubutu, kwa sababu tutakushika, utapoteza kazi, na wewe pia utakuwa against of the state. Na unajua ukienda mahakamani ukihusika na mambo udanganyifu wa mitihani, mambo ni mabaya. Tunawaambia, tunawapenda walimu wetu, walinda usalama wetu, tafadhali tuweze kuhakikisha huyu mtoto amepewa nafasi kufanya mitihani wake, kwa sababu you have prepared this candidate for the last 4 years. I think that is what I will say, unless there's a question. Maybe just a follow up kwa ule ambaye amekamatwa kwa sasa, labda unaweza tuambia ni katika kaunti gani alijaribu kufanya udanganyifu, na pia katika I'm a nursing student at KMTC Kitale. I've always desired to take care of the sick and such kind of a thing. So I think it was inborn. What Robai was doing is a form of a healing process. This is the kind of attitude
that we would like to see, even for those who have already completed training. Dancing is also very much inborn. The inspiration is just natural. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Ndugetikire niĩ Joy Kinyandisha. Niĩ ndirenda kũmenya kana ngũdiru nawe kana nĩ pragia. Oh my god. Runira kwa kite. Kawatawira runa huko. Mutira maru tago kui? Iristi. Shosho.